lâm đại tiên đây sao là APVN lại sermon cái hình thu xây dựng ai cả luôn điều bên cái phải xây dựng tuyên ca hiện cũng xây lệ Pentecost ni hình phương Pentecost ni itia hele a hello koi ma ki umbe se pon ai la ki he dan to ki pom dan he aza chomen hilanga nakhanga thil ki he to hilanga ema ina za azing to hilama ilum khima ita asan to ipom pi te che pi dan akito ro ham pi la zo he bet ding bet suiding long ta zo a he na he bang chun nema korin Pentecost ni ti chu ina he ka ta sanen anh là tu ni à hen ite Pentecost ni ta gao tu ni hen Jerusalem ma ta gao tu ni to ki tu ni he ta gao lam thu ta gao thim thu sei ding long ta jing ka ge le anh là tu ni zilaya ta gao lam chan ding dan ta gao ni ta ba na anh to ham ni ta ba ngom ham ti lam sei ding ta ge pon Pentecost hi to ki thona tu ni a tu pi di ma ka de chu Pentecost ni ho bung ki pat na hi to dunia nan le ke Pentecost ni het dan hi ki bang nan histo ki bang la chun ita san naw hi dunia hen pathin thu ta ki to a I phu det naw azung I kho na dimo I din naw hi di am di lobam ki be chil na dinga I man dimo hen ten le adin a chum hi a hi le izung kho naw hi de jo a I kho thine dimo ba pathin thua ko na ta san na phu de na thulam pang in sei dimo ai Bible chang in galut noi given Matthew su ki pa pa bu som le bung bu chang som le chang se gi ya panin pathin tu the nga le ti ve chuin jesu na don bu ni na za John cha pa Simon adun nom na hi Izeremeti le ta sat pe le tisanin apon do I doven wa na kapan apon do ani dove chule keiman zong nangma za ka se he nangma Peter na hi chule in som pi chunga hi ka bung ka sa do ding a he chule mithi khopul pot pin ani zo do ding a hi som ne ko na ka sin pai devin keiman nangma ban kot he ban gam kot he kape ding nahi chule leise chunga nangma nakha chan chu wa na zong ki kha ding he chule leise chunga nangma na hon chan chu wa na zong ki hong ding he ti itela korin thot khat na bung thum cha som le bung thum cha som ma ko na hin korin mi te na so cha ko le ka thot khat na bung thum cha som ma pa na hin pathin thu ma ma ki ni tu de pathin luk sen wa ei ki pe zuya in sa thien ta wa abul ka phuwa hidai achunga chu mi dang ina sa he ama ha tu chunga sading chen se asa ding je asa dan je ding chu ching thei je hen abul ki phu do sa tai lo chu abul dang koi man apu do ke koi tu che abul ki phu chu Yesu Krista tu he pathin tu ga sim do sim seo ka thin ibon cha divin thai kha te bo pe lam amen mun ta je ngin pa tong pa ga alu devin ha kala so lo ding ka ta sanin tak so ta salmon jang he bon tuin som ni pu ka ting ding ai ta apolam be ki som pan panin ye chun kino be se lo ai la phan mong tam lo dingin patom sa ka ki te no mu lam ta na azon lam ting ni man dingin koi din kuan se ta ba chun Pentecost ki ti hi mi som nga na ina hen Israel ke phala ya chun Pentecost ni aman eng le ani som nga na alo da su ga masa pen ta chu mai cha ma ani pui an choi jiwa ti a chu Pentecost ni som nga ni na ma jiu ki Bible a ko ni ebowe ti chu tulung tha in zo pakai Jesu Krista a tho do ni a ko na sima ni som nga na ni som li ba noi li se na da le ma tele ani som nga na ni som li ba na a che to zo ba ko na sim ki na ani som nia
Pentecost mi Jerusalem thagao mi chu nang le ke Pentecost mi chu he ale Pentecost mi chu kulung lui lang be na le ga masa ga su masa mai cha ma ki choi ni he ga masa put da ma ki mang he tua nang le ke tulung kha Pentecost di man na ji he ga masa thagao mang ka ding so cha na thulung so cha na hu ki pat na thagao so cha na ga masa pen aloi pakai Yesu Krista tho kip na ga ko na ho bu pen do ga masa pen ni ko ma dunia nang le ke ani som na na Pentecost ni he kanang ji he thagao lungin so cha ho to lung ni se mai le thagao tung da ni heaven thagawa pa het lo lo pa tum zo ma tho wa zu kham bang je nga Pentecost ya Jerusalem ma se bi ke chan tu do chu I bon sa bin I beng bin na phang bin he so ta ne he hitini chu le se na pa ka Jesu Krista ho bung pu ni hi ti heaven hi se ma san se to ba no ya ho bung ki ti a church ki ti tua ki loi khom e ho bang te pa wa ko chu ki ti ni zo pa la ma ko chan ki ti ko chu ki le hin ami ning ti ta po ni ho bung I ga ti sa a chun ko chu ki ti a le ami ning ki je so in ka he ko wa noi le se na ko na a chu ma ki ko pakai ni te pakai nam thi ai wa le pakai in sum mi hu hin na chang mi wa noi le se na ko na mang tha ding wa no ya ko na so cha na changa atuma ki ko ho sei na a ko chu ki ki ma he ko san ki a ma he atuma ko do ni chu au ki pa na chu Pentecost a ko na a hi ki che ta jeng in heaven wa noi pum pia Bible ta sam ho zo se ata sam le apom chu Pentecost a ko na hin ko chom ko than ho bung ki he ong ki pa nei he so ke ne chu ti ai ta ai le Pentecost a ko na hung ki pan chu ho bung khat a he FSC bung li lang si mai le ta san khat baptai chan khat thagao khat kinet na khat tele pa khat pathin khat ate ai le khat se zinga hung ki pan chu baka Jesu Krista ama ta sa ho bung a pu do ding long chu dang ta ni lo bin khat le ding do le pathin chu khat ai le a ho bung dong chu khat ding ai Pentecost ya hung ki pan ho dong chu khat bo ina he Pentecost ya ki pan ho bung khat ta ai wa nga Pentecost wa hung che ai le kuwa kum sa ki hung wa phana wa noi le se na ho bung sin sen lo kumai na he ho bung ki bang lo che tam ta kuma ama ho bung ama lo ya ki se ma ai wa nga aki loi ko mo zo se chu van gam kai di nga ki gin cha so ke van gam kai di nga ki ko su ke he Let ngai ko ta zen dunia idin mo he isu che na he mi he bin apu do ho bung ai ho mi he bin apu do ki loi khom na ma ya lung o ya ho bung ki min bo a mi ai le pakai pu do hi lo chu ki bot do ki ding isu mang ki ding ai Korin thot khat na bung thum chang som le kana ga sin na chung so cha po chu kehi in sa thiep panga abul ki phutsa mang cha chu in sa ka hi e pakaya in sa atya le ta san na in sa bo ka hi in ata san na hum ki pa na wang chu abul ki phutsa hi je abul chu pakai Jesu Krista chu ani in je abul ki phutsa kai lo chu wa dei le se na koi matan abul dang apu do thei poi ati e Hiji thu sei so za po ma tu FSC ni te hi ngak ta ma da si gen namo chu sei zui ho to thim gao ho som se chunga kisado in na hi bin a in ning so wang chu pakai Jesu Krista chu a hi ati gen he pakai Jesu lo pin a chang la chu ti hi ai le ta san na in sa na hi in ta san na in sa ka hi
coi ho song se na ko na ek sa ding ham Kuki society ho song se na ek sa ding ham mizo ho a lusei ho a ma ho a lo pai te so pi ho a apu azak ki sa do na afo na chu ho ki sa do ding hi ham ati nai sai le Bible chun ta san na in ki sa ding chun chi le nam thung le changa ki sa do a kon hi lovin so cha ho song se na ko na ki sa do ding hi be ati dunia ta san na hi thung le chang chi le nam za le nama ko na ki sa do a ki kam hi hai le abon cha kabam su ke ni Hiện nắm tạ sân lệ kế tạ sân chú y bị à cô na cái sa đồ hâm thì cái cô là đi mà thì la ya so cha bồi vang chun so cha ho to thiên cao ho sống xét chunga cái sa đồ sống xét cái gì hết sa bao là ngay sẽ ai le foundation là gì hết in isa đi ngay le foundation cái gì mà sa hết a foundation bằng lo in cái sa thầy lo hết dunia in chu nang le ke ta san na in ki sa di mu chu a foundation sa ai he foundation chu ke man ka no ka ga ji ta a e ho bung ki lam kai de mu e ho bunga pa chen se ding da e ho bunga baptisma chan ding da e ho bunga chapang ho chu hi ding da ki chen ding da Pathian khắc hi pathian thum hi pathian ni hi ke ta san ding da ti a ke ma ki loi ko ho e no no mi si ha wa hi a ko na ho bung pe ding hi ti lo bi he i ma thiên de ta san ka se ai koi ho ki loi kon tao ti vin ai ho phung ai ho nam ai ho chi ai ho ve ki loi ko mi ti vin i dei dan ta jen in ji oi ti vin pathian ko i se ding dan chu khana thum omin thuma khana hin ti ho ai wale ni ai apa cha khau chu thum hi lo na khana ai ka lo thum hi ji oi ti ve i de kal wala ko ma se thai lo din baptisma jong chu bible ni pi sei jong le juda ho a bo hi ama ho a bo hi ei ho wang in tabang thun bo li ti ve abang ba chu baptisma jong ngai ko ti wi ti ve ki loi ko ma ki lo to a ji do ji a chu ho bung foundation nei lo ni ho bung la hi dinga a foundation a hin dinga chu so cha ho to thiên gao ho so se chunga ki sa do ding in i ve so cha po chun ama ho so se chunga ki sa do hi ve a in ning so wa pakai Jesu Krista ama ta el a bul ki put sa a foundation ki den sa tai lo chu koi ma ta foundation dang asian ta lo ding hi he chuti hi ta le dunia nam ka ta san na chu hoi dai foundation a ki ngam na hi ham sei ji ho to sol cha ho so si chi pi ham Matthew song le bung bu ga ti sim na ba chun paka Yesu Simon Peter ko ba chun bo Peter namma hi wan ko ta bi ka pe hi wan ko he ka pe nei leya na hon chu wan a ko ngin tin wan leya na kha chu wan ham kha ri he ve ni so pi chu ma he ke ma ka ta sa ko ho bung ka sa do ding hi he chu chi ko bul ko pi nong ane zo lo ding hi hoi lai se na ham Kristan ama ta sa mang cha ama ta sa ma gao ga ma mu thi lo ho bung pu do ding thu chu a se na he ale Peter chun hi thu chu na ngai ha ki ke ve hoi lai hum hui hum ta em Pentecost ya Peter hum din do chun i pi ha ma sermon chu pakai Jesu Krista chu athila a to in thi na chu azobin om thong do tai thi na ko kun ho chun ane zo ka pon pakai Jesu Krista ta sa thi na azobin gao ga ma thi changin om thong do tai ama chu le le huim pu hi ama chu dam pu hi ama tai lo chu mesia thau dam him pu Boy sir, ama sila pati no hi natia sermon hindi kaya jun amaya bipi santan ta Jerusalem mga leise to kima ko na ko mo jun idang asa
ipi se na ben so pi ho I ka ti di hoi tai mo na lung he bin lam na Joseph chen so mai da mount ding baka Jesus Christa min baptisma chan so ke ta ba baka Jesus min tu ya ki ta ba ati ta so itu dia lam le dunia tagaw ki pe na chan di mo hi apoi mo lai chu aban chu hi chi chu te hi nam ho di hi na cha te di hi aban na pi se ya gam khata om pathirin ama hi nga ko ho zo sidinga hi he amen hi silai chu te hi juda te ale le te lam le baka jesu lei se kol ning li a che bin lang gam ki pa na tu pa hi ji ki pa tu pa he to sa en ga pangin ti be be ta juda ga ma zo so cha ho to bung ka chang ge se ma hi tagaw te un te tu nei tha nei du mo hi hi ti ko ti tha da la zo ka tu he to sa na pan dengo jerusalem juda ga ma ele asawari ga ma zo bala lei se kol killi a katu he tu sa na pan di mo he mang ku som bung bung ka be na le che ti nam ti thil se zo se za a he te ke pa tu pa he ka le ben ata sana ba tai sang su chan ten ata san le wa ti lo chang ni he ati ho zo se cho e bi na se ham pentecost a se ji ho judami le na abol di mo ase mo he ye tu lu bu som ni lam si ma le a krista tu jin den te tho in tin ama chu manu bin tin u de le thu bin tin thi in tin ni thu ni te le tha na ko na thu do ki din he a tho do zo ke le jerusalem a ko na ati jerusalem a ko na juda dam lai lu pen ta jerusalem a ko na ki pa chidang nam dam ho zo se za lung heya chon se ngai dam na thu baka Jesu Christan na ti hi ti na la he en bai bani fe na ile ho thu pe ding dan chu ki za chom ma an se he ki pan bong ki pa din Jerusalem hi lung heya chon se ngai dam na chu Jerusalem hong ki pa din hi abon cha Pentecost ya ho ki pa ding dan Peter ko ma na se dong chu Pentecost ya Peter thu ai pi achun isini chun ni sam thumin baka Jesu min baptisma achang ta be I thu he isini sam thum chu wa noi le se na ho ma sa pen ta a in so baka Jesu Christa a foundation chu sei ji ho thu hi ele ten bao ho anang de no mesia hung thi ni atho building at se thu amap de sao thu a ko na ki ma his foundation chunga chu Pentecost ya chun wa le se na ho hum ma sa pen chu a hi bin ta he his chu ko chu ho hum pakaya mi thien te chu bin ta he chutawala mi thien te ho ki ho chun samari gama den sentel te ko ma Thessalonica gama Corinth mi te he na Ephesus mi te he na Rome mi te he na chidang nam dang ho ko ma jong chun ki pa na tu pa Jerusalem ma Pentecost anang ai chu ana jok sa chu hi chu hin tham sam ta le he hi ya tho chu all la hum chan la chidang nam dang te la samari gam dang lunga so chaon ko hum ke smai le dele Gentel di tazel totally de in sunga dong ki pa tu pa hum thunga thaga hum chamuga baka Jesu mina baptisma Pentecost ina bang chun hum chamu di tu he he dunia ita sanding baka Jesu Christa hi ai na baka Jesu Christa hu hing na ai sim pe chu aho budi ta lum dinga chu Pentecost na hum ki pe hum ke hum a foundation se ji ho tu hem gao ho tham sap ai din so baka Jesu Christa hi ding I chu na le ke I khon china I cha ti koi mo ni he tudi la comparison bangin ga se ki tala a chai na
cả này chui đi tu la ya Protestant thì to Catholic thì họ bung miền giá trông riêng rộng này khai khom na chun cái Protestant cái hi tâm ta cái ông ta ai là Protestant thì hi Catholic lâu gì cho Protestant thì riêng hầm ni tâm ta chun Catholic ở đây lâu là gì không biết Catholic hi lâu rồi sẽ hi Protestant akin ma du be akin ge du be ichla he chet ading a hen itin ka sailor sangka zanga som le sagi kum sangka le zanga som le sagi a chun Martin Luther hen Catholic ado he Catholic ni abo cho do ham indulgence ki chu sa pao he chun ka hole indulgence ki chu bu la ga sa sa ilang nang wala iya chon sena ile a chon sen ngai dam na ding a chon Bible ga sima Christianina Pentecost ni abama lung heya chon sen ngai dam nan je sumina baptisma changun ti ba jok ngai talo jok ngai lo po hamin indulgence ki le kha asu samso ma ki choding lakhna ki choding ai wale lakna ki choding cả chỗ tâm chân à chú cả chỗ sen này là nó chú tâm định định đó mà indulgence cái hệ cái thứ gì nó chú gì Adam mà indulgence chú ova cái gì indulgence chú chỗ nào chú này là nó chẳng đâu chỗ sen này là ấy cái nó chỉ cái gì lại ta chú Martin Luther chú đi bôi chỗ sen này là nó chú bôi là bị bôi Paul le khazi a ichozia ngai dam ding hilovin Christian sian na wang zo a chu chon se chu ngai dam na chang thei zo a hi Bible a se je he isna a se chu Bible a chu Paul ngai dam in te ti lo chu Martin Luther se a di chu dia chu Wittenberg ho in ma ba chu point som ko le point ma Point som kole point nga azi doa Paul kunei na to pathian lungse na tung chang thua koi hi jong le alien nom alien he sia ba nga agata ai he je agata chu reformation adin sien phat na adin ho bung sien phat na to dinga chu pan ai la he Protestant in den le Catholic chun ama sunga ho ama ado si wa chu Protestant ki dong da ho ki he ito ki pat na hi ma sa ai he dio khat chu Martin Luther chun Catholic che da father ho pope ho bishop ho chong sen ngai dam thie ti ho ai la ma ri chung changa ho ki sim dan ho chọn xét trung trang ngày đồng thu thì họ ta gạo khi lệ ta thi nga chân dính đồ là cái chủ là ra cho adi lo họ chú ado gì và Protestant thì không có nào thì như đây đầu tiên sẽ Martin Luther dung duy họ Calvin dung duy họ sẽ được tu mạo họ một vào Catholic ada tạo và atu mạo một vào thì chú Reformation không cái gì ai là bao nhiêu Protestant không cái gì Hindi ho chu apung hang ken ki no ba ho pu min za chom ki phut do ki na edal ba noi le si na he ho mi hi ta ba he chuti hi ta ai le sa ka zama le som le sagi ku ma ko da Protestant ki hung ki pan ai ta ai le sa ka le zama le som le sagi ma sanga chung Catholic ki hung pi ngai dan te Pentecost ni hi even na hi pakai Yesu Krista atho zo ho phana ko na iga singai edi som le thum som tum le nga ka se tuai kum sang ni le som ni ni iman ai kum som thum le kum li ta te akum hum kisim pana ko na kum som tum le kum
kum som le kum li ni na ho a chu Pentecost ni ana kuma hiti Pentecost ya chu pakai Yesu Krista ta sa hu bung chu pe na he ông pe na chun Protestant ông pe na chun Catholic ông pe na chun i ma cha ông pakai Yesu ta san ho chu Pentecost ya Yesu mina baptisma chala mi sang thum ho ko na hong ki pana ama ho ko na ho bung khang le na antio na ma ya ko na so cha por te ho chu pakai Yesu mina baptisma hong chang ba ya so cha por chidang nam dang ho la ka thu ai se ya ko na ki pa pa ra sang he ai la hong che ale e di za thu mẹ chiêu tao Eli rất Eli som tụm lên thuma Pentecost tai hồ bung ở tỉnh tai ai là Eli rất thum hung kia là chun Rome government hi và nói bung pia government sừng chu Rome hi hồ bung sung chu Rome ho hạ nãy am pin hi hiện chun Rome government chun hồ bung chu ai mặc cho ta tao thì hết thì có ya mo na chu o na hung che à hồ bung hi na bang ta che thì nó ba politics nu na hết politics tam ki vai ko na mang cha chu o na hung khan to wa he Roman Catholic ki pe do he Roman Catholic ki Rome government na ko na hung ki pan ho bung ki nai chu a Christian min cho ko ai wa a government ko ba sa hu na bul hen pan chu Roman Catholic ki ve ta he ite hung che so na ông di lo ki na ha na chu Martin Luther chu a hin do wa ai do o che se chu Protestant a he ji Protestant na chu da cho ho hung min tam ta le si na ki na Pentecost long là ding a chun i pi ho chu di ding ham i pi ho chu pakaya ko na ham ti he ding a chun a Protestant min a ho mina i ho la he le i ti kwa i mo ding he ai lo a vel mina i ho le mo lo ding a gam mina i ho le mo lo ding Catholic Protestant Reformed ti ai ho le mo lo ding i mo na ding chu Bible la i ho le Bible la chu ho ya ko nang ki pati ka ti he pakaya su na sei dung zu ya ho ya ko na ki palen Pentecost ya ho pakaya Yesu Krista ya sei chu Pentecost ya ki panai le Pentecost ya ho bung hi thei na di ma chu pi ma ja i tabang ta san ma ja ho ma thei na chu ho ma ke yung Krista ta sa lagai thei na chu pi ke ta san ma ja so cha ho to bung ni ba sin te pakai Yesu Krista to pache ne ama hu him pu hin ama chu thia ko tho do ki ta ama min ne ya hui o ma hi ki wa sei he thui la chan na di ma chu koi hi dong le lung he ya chong sin nai dang na a pakai Yesu Krista na baptisma chang chu oi ma he tu la ya zilai thui se ya hi le UPC ho thu hi ho UPC le thua tôi lai sia chu pathin thu ipom lo ding ila he UPC thu Baptist thu Presbyterian thu KCC thu ti ai le van gam thu lo ding ila he kiloi khom na min jadok dok nei ta he ai la asunga ho bun chu abul a foundation chu foundation dam thei pakai Yesu Krista athina akivuina athokina kipa na tu pa ona hum pen do Pentecost Krista ta salima hum pen bi Krista mina chon sian ngai dam na chang Krista mina gadau chang ho chu Krista ta sati ta hum chu cho cha koli abul dam ko ta oi abul chu Krista
cho cha ho sung sit to thiên cao ho rang sama tu na kisado in na hi ve nang le ke in hi ta a foundation hi a foundation cho cha ho Pentecost na to na thang samu ki pa na tu he Protestant in long Catholicism Catholic day lo si a Protestant kahi ti si a cho dikta kahi ti nei lo Catholic abo ki cho sian ngai dam na za chong cho sei ho cho ado bo cho ai ba Catholic apat do si pi ham ni he ta lo cho ko me ta don ta lo cho i piang le apa acha la gao thi Patien to khat ahi ai la patien khana chun mi he thu omin apa patien in chapa dong patien in thadao dong patien ai patien thum ti goma patien khat ai yan patien chu thuma khat ahi bible la hol ke mo patien chu thuma khat ahi ti na umlo ti ko apan do chi apan do chu Catholic e bi la chum jawa ai pat do ma sei ji ho ana sei ngai lo bible la ki mo ngai lo Pentecost adam ki sei ngai lo ba ngai le sa je su le na ya lo thu mai ki ngai lo pi chu e di za chum jawa hi e kha hi ama ba apa atum hin chapa atum hin kadau tum hi atum tumai koi le pathi na o i go omle pathi ahi pi ta tri ni kare ngai da le hum pe ngai he tin ngai da ni bible polama ko na ki pan mi he ki chu na mi he ki na theology da lo philosophy a ko na lei se chi na ki be homa ko na ngai da ni he min asim pathen chung chang chu do la ngai da asim chu hum pe ba hi ji chu ke thadin I approve ha hi ji ke thadin mang cha chu apa acha gao ni he ki chu na hum mang hum ke he he Protestant no chun e to ma ke Protestant kai Catholic no yam kai koi pi song le apa acha la gao pathin thum chu kha e ka thum he ti age wa ki chu lai se ba chu Catholic kisan Catholic no ya Catholic ki chu na Catholic influence no ya chu na lai ti na he Catholic apel na sama ho ma sa apel chu Pentecost ni chu him ap to ha Judate ko ham pathin khat ta san pathin khat akam nga pathin khat ta san kanani te la chen dong le pathin khat ta san dinga ki chu Abraham ko na pathin khat ta san chek tan Jehovah le le pathina le ho chu tulung tha ho dung apu ni mo ba chu pathin chu thuma khat ai ya pu lo pi chu pathin khat Jehovah chu pakai Yesu Krista ta sa hun kila zo hi ai ama hi pasang la ru hin pao kanan ga ma ai pui pao ai lu ta ga ma ko na ai pui do ke ma ki ti pa pathin chu Yesu hi ai ama Krista zo me ti ta san ho chem se chun Pentecost a chun ta san na tu lung tha hung hi bul na pa he he tulung lui lam se a pathin khat Matthew na ko na Matthew ma lu ke pa na ko na pathin thum hi ti le di the le he ti la ko na pathin khat ai ton so na pathin Bible pe la le va na lo to na khat u me apa ta sa da to vi ti lo pathin ke ngoi lo to ya pathin ke ngoi lo le se na ho Jesus Christ Hết ama tay lo pathin dang pon ama tay lo chu hi pu dang pon ama pin cho Jesu ki ti chu Jehovah chu ei hu hi pa hi nai ko ham Jehovah tulung lui la ma Jehovah chu ei hu hi pu hi pa Jesu nai hết Jesu min chu dunia na ke nga hu ta nga Bible na ai Pentecost na Pentecost lung hay na chong se nai dam na pakai Yesu Krista min baptai chong ibidinga chong sit na dam na dinga
so zie ngai dam tin agau ke ke na san hi hi ta san na ko na purun ki kuna wa noi le se na hu ajun amina boy ko ki be na no no min ke sa illa no no min toy ko ni ki be ahilla a ho hu ta san na agau lo thum ke pa na ding chu pentecost ya cho cha ho bul na pu sa ta yo chu ko e ma ta ba mai le se na bul boy chu dunia Bible jangan kasih nama kona tidak dimiliki. Jadi nata asal itu ya umum, nata asal itu ikhya kimam ham. Pentecost asal jawab apa? Haubu tak sangkat, baptai sangkat, patien kat, tagau kat, iaju kimam nahi ham. Ayat banai lihat mihemin, amaci apuna Pentecost ya kipan pada ha. Filosofi mihin cita ako na hangsim do apa acara gawin atum tumayin ahil lakat ahin iya kicu na hungkipan ako na jo kingang jo iham asaloman ng mumin sahib biya asaloman sahib sana asaloman sahib danggas noman sahib ama ba ninungin yende meya patimaong dimay jun abul pusa tayo koy manpun manpun Yesus mina baptisma chan, kagao ten chan, kagao alam, Pentecost, dati UPC ayo picho. United Pentecostal Church ayo pi, UPC ayo ko jisi ayo. Midang time selai tu, imu lo. Yesus zale nam, cile nama pona dipinto, hongki pando, hongki loy ma pona, ini cok nawi, pai haleo he, patien tua pona in, kagao tua pona in, hong tak haleo he, aminin boleh tahu, amin kella mahe, patien tak pona he. Hitai lo pulang lo zein, dunia sopina tak asal cu, Pentecost tak, pintar yang ada ke cabi, wan kopi. Kita dengan kisah hubung atau jo, Pentecost ya agui pun agui banga, agui pun saan nama mengacu na tasan na jo, nama ini kisah apa jo, a foundation jo, sejauh mana tu na, tiada orang tu langsung na, alih-alih pakai Yesus Kristus ama jangsi apa tingkat se, ama bin huhin ai tasan na ini semua puna kisah orang ini लेसे दाजो से बोपेला पाचिन तुलुंग जोती मा क्रिस्ताओं ने जोती के पकार सुमिने करते हैं पाचिन तुलिका से दो जन से पाचिन बहुत दिन पाचिन बोपेला नाम पाचिन का काम ना